Nginibingelele, ngiphinde nginamukele. La esichaza khona-ke kabanzi ngamaphupho. Uma umusha sicela ushaye u-subscribe, usilandele ku-TikTok nakhona ufike u-subscribe, wenze okulungile ngoba phela usiza mina nami ngisiza wena ngokuchazela lokho okubuzile. Obuzile-ke namhlanje usibuze ngekhandlela eliyelo, ngesiZulu lowo mbala loyo kuthiwa uphuzi. Ngicabanga ukuthi isithombe-ke sosibona ngizosifaka. Nawe uma unombuzo buza kwi-comment, sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo eceleni, sifake ku-YouTube. Ikhandlela-ke eliyelo liyangena kuyithunywa, limela kakhulu-ke izidalwa zakubo kamama wakho. Kanti empeleni lihlanganisa zonke izidalwa ezikwembethe, zakubo kababa nezakubo kamama, kanye nesithunywa sakho, ikhandlela eliyelo noma eliphuzi. Kanti-ke leli khandlela libuye lisetshenziswe-ke nalapho wenza iladi labantwana nelisithunywa. Ngiyacabanga ukuthi lo buze ngaleli khandlela usephendulekile. Kanti nawe uma unombuzo noma ngabe yini ofisa ukuyibuza, ungabuza kwi-comment, sizokwenzela eyakho ividiyo sikuchazele. Ukhumbule ukuthi uyakwazi ukucela inamba ka-WhatsApp lapha ku-TikTok, sizokwazi ukuthi sikusendele yona ebese ubuza nje konke ofisa ukuthi sikuchazele khona ku-WhatsApp. U-subscribe lapha ku-TikTok, uphinde u-subscribe ku-YouTube, usifolowe ku-TikTok ukuze noma ngabe nini masifaka amavidiyo, i-notification izongena ngokushesha efonini yakho, ungaphuthelwa nayiyodwa nje ividiyo. Uma ubuzile kwi-comment, sikwenzela ividiyo, siphoste ku-YouTube, sisebenza nje kanjalo. Okwakho ukuthi u-subscribe, nisale kahle.